Ujo ni mubango Joanchera oni mbeta kwa Morin Kinyakirimi na ntuko ya narua tore Meru Main Prison harato Kariana Zakaria atotaririe rugono rwawe ngoko watogeni okaire. Oramenya nchera ya mbere ya ekoro yetagwa Indiana Women's Prison na yakirwe mwaka jwangirie magana jana na 69 na yonire abungwa ba ekoro nyuma ya mianka ina na ndio komenya. Mpambiriria na ritware yaku we na mianka ina na ina umite. Ritware yakwa mbetawa Zakaria Kairi na nchera ndina miaka 17 na mbumite science ya Tigania East. Etiare nditangi na ro nditangi na ejere ya utunya na koinya. Zakaria Kairi asiarirwe mwaka jwangirie mwe magana 977 na ingirwe nchera mwaka jwangirijire harina mianka 23 igita reu atari akugurana ntagurane itariu lakini ndari na girlfriend na mianka 17 karite nchera arinithirwa arina uturo bwetete na mbere nendete kuona mubira jo volleyball unindendete mubira yo volleyball although ntayo ndete ndi musebi ndete ndi fan mubira yo volleyball na kinya kuona cinema kana wenda movies iranti ba kurirwa mbuga enda washete movie tomba kurirwa kwina movie moya ya Nigeria etawa The Good Mother tomba kurirwa ya maisha ni muntu wendete kwaria nanto na goko nchera ukona akiaria na abungwa bangi atekarorerwa matinda ja sukuru na ni manto aririkanaga muno kuma ndi mwana mwekera thaije imanto amengi muno ntumba kurerwa nonto oni ndi muntu tokatifu mtendete kwaria nantu kwa wende kinyantu bonde nyande school antu kwina to activity inda participate inda uchagero iro kintu yake mbere ya ingirwa nchera ethairwa ari na ngugi ya gwatura mbao na pawaso indatura kinyamba ukiendagia na gwaturira antu cia ura kwenda cia gwaka kamwaturira nguguni antethagia muno ntu kinya into biako bionthe birande rambomba kuwa wegintu giakwa ndi kiumanetie na mbeca cia kuumania gwatura mbao kana kwendia mbao huko nchera nombete kunenkerwa promotion ya kwa trustee kiumia geke ni woko tutariria rugono rwawe. Relationship ya kuna familia yako ya Kariata ethera isawa muno ito nto kinya sister ndina sister ko mwendo methetie mwanka form 4 ko wende relationship ya na family ethera isa sawa utio twethera twikolaindi twakaranagia na bwega my mom sisters bakwa na brothers bakwa mantu tari kubathagia bora muta family mantu atwathagia turamu ya family ingecia gwetu kwe tutegemea kurima miunda na kuumiunda yetu batu turima keke family kinya yarira by school ya school ingwa kwa twinde itosirikiana gwita munda na gutethia my mom mutege kurima munda mwanka skuru yegishoka tukethira tukurika umurikire shughuli cha kurima endi no twacoka skuru yegethano endi ngo yawe yo turugira
atina ngui nyingi cia gwita mundene. Wejire njera igitari kana mwaka juru? Ndejire njera mwaka wa 2000 na mwaka wa 2000 ndio ndejire njera. Ende haijire na miaka ingana? Saizi ndina miaka 17. Wina miaka 17 te uri njera miaka ya kwata sakari ndina miaka 40. Aha, wewe tafakari unaona wena uniform ya kala blue na ni tofauti na abungwa pa ubangi niki wena uniform yetu kana niki uniform kweli Uniform kwa gitumite ethire ya blue eu ni promotion ni muntu aja wan ya apply wani often change ika approve ni Commission of Prisons kwithira wewe mtu ukwaminika mtu witikika kiri njera ki shughuli cionthe ira ukwithira ukibwithagia njera kinya bagetha baigwitikagia kinya askari ateo bagetikia wokethira rwa miuta askari ikio gitumi uweja wa trustee ambapo njera itawa special stage. Trustee ni mantu tari kuithairwo kibugia the trustee mbetha ndo gamirite mantu jamaingi muno nontu jau ni indo gamirite shughuli cia sibitari kumenya antu kwetha kwina muntu wajitwe ngatigira kumwona na daktari kana kumushughulikira bura kona na daktari kenda atibiwa pia rutere rungi imbetha ndina kwina welfare office ni shughulikaira antu kuringana na kethira ni mugeni eja ito mugwithaira counseling kuma kumugwithira counseling akayagwithira for example na kwenda kwithira kenda kuwasiliana na antu bawe muci imbetha nkimwadvisa bura aomba kuja kwa orofea akaringirwa thimu antu bawe bakamenya na arari nontu muntu no agwatirwe tauni antu bawe bakethira batikumenya muntu una aretire ende ni mbaya advice kabera welfare office itoringa thimu muntu no eje akaringirwa thimu akamenya thia antu bawe na arari na shughuli yenge niyo ni undi mutumia nguo mbitha ndina course ya tailorings na pia ndina course ya dressmaking kou mantu jarambwithakia ndiria unchera ambapo rutere rwa tailoring ndina grade kuma grade 3 mwaka 1 ya tailoring na ndina grade 3 mwaka 1 ya dressmaking kwa uende mbithara rinte mbise saindi ya welfare kana saindi ya sibitari pia mbithara ndi rutere ndi rotima kwina tailoring ya itutuma bia kwetha kwina nguo special ikwenda ni utumwa ni mtura fundi ora qualified imbita wanga etangatuma na pia kurungamira bangi bauba tailoring iri askari akayagwithira na kwenda kumara kinya lunch ngatigwa unkarungamira kwe mantu tare odithairwa tofauti na bungwa bau bangi kana in special treatment ikwetha kwina special treatment tutumba kwethira we kurugamira bungwa na withira buki turita womwe nabo special treatment isetha irio nontu for example kethira ni shughuli cia kuyukia irio unintita na uraini na gwita kuyukia irio nimpe muntu wanshughulikira irio kagetaga mbithiri irio biakwa riko acoka akandetera mwankara arankaraga na niendi na kwa mama pia womba gwithira for example babangi kinya nchere gainyana atia ara mama au ni gutebati kwinyana ya trustee no ntu ni metho ya thirikari aunde ndene kwa wende kinya kwa mama kwa special ukurukia babangi ukunjera ndera uri na chore mono kuringana na urankara uri nombuge tanchera yonthe ni wasore bako nontu kuyungi nyamburirwe ntakwira ndene ya ithabu nchera mbere ya ndite officer eja kweja igotara ndira kweja ageni beja bakurukaira nchera ciako kwa hiyo nimbeta nkababanga nkamenya nyumba fulani ithabu ya yori kariatia mbati kuongera mtu umwe kana antu baire nyumba ingine kariatia nkababanga ngacoka ngatara ithabu yonthe nkona gethari sawa
alafu riu ngetera riu duty officer akija antu duty officer ya kuyosumbukanga kubanga kuwa unatonya akethira nithiririe ngogeu na ndamubangira yethira isa uwendi wakija ni utonya na gutare ithabu ya weri ketharite na usumbufu uwendi no mbue antu bonthe ndethera bari acore bakwa na kinya muntu akethira na tuthina twawe either tumucumbura either twa kifamily ni itwaragiria tukarandi tukariria ndi muntu akethira na tuthina twawe tumucumbura either akitonya akigwatwa atonya atagwatanaira na family ciawe ni mu advisor tukaria noe na ethira kinya noe ari na makosa nkamoneria bura abati ukara family yawe bwega na kamureta twakara noe nthia kwa welfare office tukaria noe nkamu advise ethira akimenya namba ya antu bae bathimu namba ya antu bae ya thimu itwara kina welfare muringira thimu akaita antu bau family yawe nyaitha batira iganagua welfare kwanza ageta akaria abone ile bura muntu arekebikite bura ati na mantu ya maingi thai mwanka bongo bamwitikeria na bakaria bakeja bakona na bakaria noe na kinya kethira tuthina twa kifamily tutumite ja bagasota utina yakathira kou no mbuge antu bonde ni acore itwaragia mantu ya maingi muno Uwe ta trustee na kwethira ukinekera special treatment ta mungwa abongo ko bangi batira no bakikwirwo wivugana ira tugagira bakwira na ndizakari uno ntuko no kuretera irwanga mbia ndwa kambiri na kumenana na uno ntu wa jealous antu kumenana na bo itegemeana buroko baturite ukethira ukiba ya treatment njega kinara kuonde muntu agwitia gutethwa uketha no mucugurikira bwega kinya time cia njila cia ateona kwa uende no ekagekira bindi abwithie courses ya ira mbwithitie ethira ti mwaminifu nikenda aumba kwewa special stage yeye kwa nonto itisagura wa ibati kwewa ukanao kwa special stage ya trustee ya kwa muntu ura awitike kaithirikari kwa uende muntu ethira na kwenda kuibwa ruritho kana kuibwa njela cia abati kubwithia bindi agakinyarani no tutia kwende kuande ukinya iyo ni mwiso ukinya baba ingi ni bati wetate bati konganganira gukinyarani uri manisha kia mwaminifu ni miankere ira withirito karete njera kana mantu jara withirito kithithia mantu jara withirito kithithia na pia nyeja na kuringana na igitariro karite no mwanka withiro savite kibungo kuma miaka 3 gwitia alafu kibungo huya kisavite kuma miaka 3 gwitia miaka 3 gwitia ri ubwithetie atia kwi untutethetie thirikari for example tuende ya bundu tangu cia gutuma no ntuma tu yaja ngembwethakia nchere ya kwa ya kwirutira gutetheria lakini kosi yakwa ira mbwethakia nchere ni ya gutuma kwa uende no mwanka withire ubwithetie kosi ukaethira wina grade kire gutuma igo tumaga uniform cia mwabange uniform cia askari kuthondeka cia goka kana kire gutuma kwina grade cia gutuma kwa kithaini ngui cia bungwa bangi kwina classes cia gutuma bara bena grade 3 baibo baethera baituma cia bungwa alafu ethera wina grade 2 kuma grade 2 geta grade 1 bukethende gwituma isi officers kana kwethera kwina kinya tenda ya kuma raia for example esukuru ndikana ntonde kamete uniform cia sanjeta tam ba county assembly batu twatuma kuma kinyanga uni cia assembly clerk ndio mwe ntitumete cia akue county 47 ndio tuina bangi na pia uniform cia national assembly sanjeta tam assembly clerk na ngaunire cia speaker kire gukaranchera miaka 17 withirito rinchera ije ya Meru prison kana kwena nchera ingi withirito gikaraku ati nchera ndambiririe nchera Meru prison remand ndikukumiwa ndeta kamiti ndauma kamiti ndeta Naivasha
kuma Naivasha ndeja Nyeri, kuma Nyeri ndeja Meru, kuma Meru ndeta Kamiti, basi kuma Kamiti ndi ndirejire Meru au tainde na mwaka jumwa. Na ndenda untareje ntuko yaku ya kuya uria akari kuma rukire mwaka wakinyira itari uria kuya untareje na njira ya uraja. Ntuko bwe kare ntu urairwa ni ono ntu miuka kia ntuko enuksi kioni. Miuka kia ntuko enuksi kioni no ntu itariu ndigana kwari ntuko ya Alamisi. Jaga kawaida wangu ile ndamtangwe watu ambao na pawaso. Na ndio kile kawaida ndeta ngugine ya kawaida ndawe watu ambao na pawaso. Kuma uguru kinyogoro ndauma ndeta ndacoka mwanka gwa kwanja. Ndio kinya mucie ngĩũkĩra runene brother wa mdosi kwa mwene pawaswira ndaturani omba untuko eu kwethira na araigirwo utuko nigwa ndethete ngugine njere goro alafu ngĩũkĩra runene ndethira brother wa mdosi kwa naiji ngĩkuya ndethira atiku mdosi kwa amba then atariku ari sehemu itawa KK Kalang aritana school mwalimu aritana school itawa Kalang Kware primary kuma nenda utege kuma Kalang Kware primary maua isenza igembe Ntonyere na brother we aijitigania unde gweja ndegwethira antoi kuraigio tuko na kwina askari bara beta wa scene of crime bara beta kutembelea gitendo aragi atendeka ndabethire mumwe ya etawa piusi sawe udwe ntumba kurirwa rieto yawe no tuno atumite mbithira ndire ya mwankai sawe ndabethira u ndabori na taku kuendelea bambirare ni auka kuraigirwo tuko bene nyama kanda ya risasi uri ndeta na mbere na ngugi nonto kuina ngugi yari agent muno yari ya mbao twatura mbao cia kubwithia desk cia school kuwende ndendelea na ngugi ntuku jarara ntuko jaijere awa ya mundosi ora wari wakwa aikuma maua na utsendi cia Ntonyere kwejerejere ethira mantu jau eleswa auga uti muntu ungeomba kumenya kuigo karana mbesa tinga sakari yawe unire na nukumenya nimbi gituma au itwarutite ngugi o ithatu inya au nyuma ambapo ngugira twarutite kwa twika stari wa cash siari wana check sikuri wana check unwe etire con deposit kenda emachua aretambe setambesa kuune ndi itwagombanirite no akija kuya gucoka cukuru itwagombanirite no mbesa iyo kugatwika twetukugia na tumateta niyo tumbesa itwarirwe ukona itari tukarite nyuma ya biumia nkurukiwa biumia biere check ni mashueke ni mbige tomi mbesa cia kotareta ambirari rikia nguwe wenio mbesa nguwe ya desk cia school niyo mbesa ikaumira ngeta atia ira ngakonengera ya uende kanda kucoke nyuma kidogo niyo mbesa ikaumira ngakonengera kenda auga nende nontu nambirite mbesa atenengera nontu babangite ndi anenkere mbesa ira brother we bongere pawaso wingi ubona auga nende nontu ni ndamenya nta nenkerwa mbesa sikonengera brother we iyo ni ndeta atia
iyo ni ndathanira mbeca cijo ndamuria kethira iburari na uma iyo ni mbijite mbeca ri no tu Pius Sawe ndamwithire au eyite ku investigate mantu ya gitendo bura gitendekete ri ndaregere kugwatwo ingi ndamwende mbira ni ndo cietu cia kundaya na mbeca cio tumumbunganisha na mantu jariko mantu ja no mandaya yukia ise au nyo ndagwatirwe ndaikwa Miathen police post kuma Miathen police post bambikia Ngondone police station kuma police station ndathitangwa na makosa ja na ndathitangirwe deninga itareu ria kano ikwari na tabia polisi bari neo thaira kitendo giatendeka antu wetaba kagwata antu theri bakiwa suspect ndikana twari antu batogwati na makosa yau na kitendo kiu twari antu 7 antu mugwanja kila antu bau mugwanja waruta mbeca ciawe ngiri 50 ngiri 30 akarekero lakini uni no ntindari na umote unditheti ndauga ntiruta mbeca ofisi ntaici kethira no nkinyete no tukethira inde ici na nkinyete reka kinya na ngiri 30 ugo ricibetakia kana 50 inyega na nkiruta nkimenya ngate gitare miaka 17 jenkarite inya ngiri kana nkiruta lakini ndaregere kuruta mbeca no ntuvo kwethira ndina umote u undithete kiantu bara bagwati ba suspect twithitangwa antu bathatu Pius Sawe nkwirire ntiumba kurirwa nwe uno amfremera kesi antiba cyo nyantoni nkiuga ni no antu ni uma no amfremera kesi kuma yani a coach complainant na omrocio kwa buraba karuta kesi buraba karuta usaindi wa kuma bunda atonyere bunda iyera na bunda etire just imagine muntu entonyere kuma ntonyere kweja kitheo isaindi ya 60 kilometers alafu agakurutira usaindi akiuga kairi akija ndikuigwa risasi ndejere ndamama uruone ndamuona agikuruka ena bunduki ukona muntu wako ario aria ugete kuringana na bura kucirwa ni Sawe aria gitendone na igita riu atari ko ari sukuru Kalankware primary ambapo Kalankware primary intonyere kuigwa ntuigure ndakwira ntiurirwe ni muntu eta Pius Sawe bau bangi twatangura abo bathatu twinde twatwirero hukumu ya gukua twejanchera ya Meru kuma utoikwa utaura ngutariria Naivasha kamete alafu twe Naivasha kibara twathitangi nabo muntu umwe nakwire kibara twathitangi nabo
kiriro kunirwa kuno kumbirite kuimbecha bwariterite ngugi au kanyuma na sethirwa mbecha ici ikumachua indi utanenkerwa mushara jwaku kana utanenkera kigai giaku nukuona taka gintu kiu kio giatumirwe ufremirwa na kuia guku. Of course iu niyo yachangire no tukethira utio twandaiana ati kimfrimira kungwatanite na gitendo ki na kethira ndari mwamba ntukwira polisi beire gutembelea kitendo ambapo na wengo nukuwa kiu saindi bo na rutete akiuga ati na mbonere bwega nkiya mutonoina kou endi kethira nareo abati kwira polisi kinya mtura ndironere akija no ngagwa to ntuko riko ontuko atigetera polisi ba batembelea kitendo narua kuma polisi ambapo ni ba kuma Ngondone police station turethia ntuko uni ndethia ngogene ya kawaida au kene ndethia ngogene ya kawaida alafu mbeja kwa tawa ntuko ya ithatu mbikua meathene police post kenda meathene police post embikia Tigania police station kenda ndari mwamba bakigwato iborisi ya Tigania police station yawe sawe urayejite kwa gutembelea kitendo ogwe wembata Zakaria witetereta kiri gamarire ya wari na loya kana hito ibangete gutembelea kiri gambaro ntari na loya ndare ndayukeria erise no tunko motewundide na kintu kia mbere ntagwatwa kai kuma wana bwako kinya gutonya police station kana kinya gwita kinya kambe sibwate kandire na mathitanga ntunda atura kinya kurita ngugucia watura mbao nae uni ntatura teta gwatura mbao ntina baroira cionthe ciendekana kuntu ndakirite manto ya kugwatwa muno kunyanki ya gwita gwatura mbao ndethera ndauragia kwanza mwene permit yo ya gwatura miteriko akanenkera kamekira muko ende kinya eta suguri ciawe uninke gitanga mite kwa ngagitanga mite nkemenya ndina permit era mwene agegie kuitae ya gwitanga mite no ntubokira kugwatwa ndakirite kugwatwa muno wende igamba ndare yukirie raisi na ndare yukirie raisi ikwaga kumenya no nduri ni ngure kethira indari no menye bokumenya muntu na free mairo case neka muturia nchera kinya mbesa kinya ngityo mbesa ijana utesio ntekeruta no nto gitaru mbesa ciakwa inda rutaira nguwe ntenyanga kiani no ntu ni ntari mulevi tari uni kintu kira ulevi bwakwa na nirio byanda stemanti ya chobi kana nini ikitaririo kana njenchera challenges ile kuongeza ukurukira matsina na challenges ile umba kutaririo kauga kintu giki kibera kwa challenges ni nyingi no ntu kukaranchera usikuma nchero ukimenya ati weri ni life sentence kana kinyajare ndare death sentence ikwari na challenges nyingi no ntu yitaru kinya kukaramika ni akuthimero kinya for example ukiuma kinya familia yaku yo visit ogekirwa mpengo ntumunda inda yako gwindingande muno ngiri ngwita kuonana na my mom kana my sister kana brothers yakwa mbekeri mpengo na inda inenchera nkuona bainjo kende mtu mwe muno wendi ku challenges yemwenda yokuwa let down sana na pia challenges zitaga nchera ito ili thaina tumesuka to twingi bo wende ukethira dingi nyaga ndi trust ukethira mbere mpewa especially stage trust ikwetha kwina challenges nonto ukethira wori innocent ukirio tena makosa winayo
ungi naraura no kethira noe atibwa kujali ati kujali ne onto enjero ainchero ketha ina furuganire ya thirikari thaire ende thirikari yeja ikija for example kugwithia musako yako ntu bwa furuga thirikari bakathogania bua ibangi bonywere ende bakaya musako yokuria pinto turatu tete peretwe eja atimenya unika irinte ukaria uende bukafurugwa bu challenges inge na pia kinya kutoro rutete nguge no te kure wa challenge nonto nguge iturutanchera itikwira ati turutanchera kenda turewa utege ntutore yawa kinya kethira rimo ibara kiana bakauga ngai barega bungo kana nini utege ntu bungo are yawa nanga tu welfare officer akakarua kona na bunga ba ukara mono ntabauriria gantu akagura sabuni akeja bagaira bakona cia kugura ciungu kaka ya toothbrush kintu yake lakini kuga ati mubungo aruta angu gikenda ariwa utemusara nyoka rutango era isi nontu itu yonte onchera irenge yonte akamete ite ya vya parliament itwa la kimero nchera akamete na ndio mwa gutuma cautions isia gukava kitiki na kinya mero assembly ya county assembly ya mero kinya yo itwa ametumire itenjusi me 2014 ite copyright ya vira vya national assembly itumire chere kamete ndio lakini twarutangu wewe utekuga ate turuta kenda turewa batu reforms cia tutwingo tuguthakia kenda repetition cia tu rais yageta otegera often change barugera kethira kwandikirite recommendation ira ketha kwandikirite akethira kwandikirite wewe mtu active no tethetie thirikari ngugi ABCD mwankega kinyenya kwa rank ABCD mantu ya jau kukinya ni challenges emwe ndito mono mantu ya kaira na kuponche kenda umba kukara nyanke uwe kitire kitu kambere mbendete murungu na maromba jatoma nkethira ndina inya kinya yarinda ari na ukumwege kuo ni ntona gukua ndona gutura no ntukinya maimamu akia convinced ne jambo na mpira wana ino antu banyonga irona ngamura uti antu banyonga wana batu atika twanite mwaka yuyungi no nkamwikira inya no ntenda ni kumwira iyo ura matira yayo ntenda kumwira ibu gwitha ukari ndinde yankamwira inyetha ndwira wana ino antu banyonga irona utino antu banyonga irona batu kwanja batu muntu akinyire yao uni ndi ntukweko wana yetate yakunyire na renku mwiro huu ndi room next to kinyonga machine ireko nyonga antu runde kamete mbadhawi karete 10 years ntamufu mcherenge kuyinyesho ibadhi ya challenges mantu jange kwa riorongo rimwe gwikira maimamu inya na unini ngo pia wisia inya Hikari ukaritenje mantu jare kuva mote jare omba kuva nontevere mutoge akakinanjera kamutevere mantu jaja kenda omba imanza mengeno muntu gutonya uni umona sibitari nchera ndibura mbisi nchera ni umona sibitari bura raia uti muntu aomba kuga ntiumba wita sibitari no ntu no waje any time no wite tuginya witite u ukathitara ukawa ikabindi wita sibitari kuende kinya mantu jao kujani umwa sibitari no wito asamania no ntutubwa kuthitaria ikabindi ukatonya nchera kuende kumarukire monkogoro mbokera rukire
ndokira ya kawaida nkaringa brush ndaringa brush tukabanga antu ethabu au kwa compound kuringana muntu na nararuta ngugi tabanga wende unikabanga antu ba tailoring ndabanga antu ba tailoring batarwa basi ukabareta tailoring alafu nikeja nkajokia warfare kendra ikweja andani sabi tukarugurau tukabanga ofisi ya warfare kadhambwa gathamba basi unia ndinga karande umbeterete muturo akeja na tumathina twawe tukimundumia mwanka matha yogoronge ta mama na ninkwenda kukulenkera kanya gaka none utegekanya wewe ukethia antu bonde bara kwenda gukethia na ukethira wina message ngomba kukulenkera tombere gukethia ngakethia my mom Triposa Mwathwana na my sister Damaris, my brother Mwiti na asore ba kwa bonde mtu ende urawe ya compensate nao bonde ko bakende bare amwe pia abungwa na bonde kwa jumla no ntobwa usirikiana nabo ibethera baisirikiana na uni kuringana na kubaundumia buramba undumiaga kugethia bonde kwa jumla au na pia kamete na rato karita abo igitare nene. Asante. Ni vega sana Zakari nonto bako twarugo no rwako ngwete kantu baba ingi bakuvoma kuringana na uri tutaribite rugo no rwako na mutegeri wa wewe tizana takumira mu byato gike kia mubango jojo janchera ni ndeka kwa mori Zakari ni tona mikimya ke ukingi goro ya utoro ititaragwa na mianka ire ukarite ndigorone ende uria umbete gutetheria antu bangi